sngi burom basuk yafi baro. Nak gospel kat kumu Lukas kalau nong baning kong record R% terpide ban pule u angel Gabriel ulawan syaka Maria badula ong kuble ko Maria kabadap daga jinga e utrai udon batpi lakar ko yafi napdengi kunthei manobo ong yakini ki kintin uble upa ula payo angel Gabriel shutrai ladang atho city yafi but fin pule ke city oh ne postman la thoyang kana ke city postman la wanra bathode umanga uble upa ula ong yakini kintin bali kanong don bok abang i duai rosary ni pondan kam ya ka tinjang uble upa ndero tinji su jong uble upa but pet kane kade nabanda ka singi buram Christmas but namar consider Christmas manta pratarik ru galong ka ba bolar dap daga jingkar ko but kane ka dega jimpan kre na banta ka singi Christmas R% namal adon R% December ngi don ru pratarik September singi ka jong ka Maria but fitep dangi pule ko gospel ngin yui U Jisu la san la ramba daga jingha e jingit bare apoga jing semua suka jong ka Maria bat Joseph tapi terai ini Joseph bat ka Maria mentaru kinam la ban yarab yangiru pada bangi phasha ka gospel katkum Yohanes kalau nong khat khandai ar pusan terter pinsa I hajan ka dimpna jong Jisu la yang akmi bar Yohanes baru Jisu ula ai ya Yohanes ya ka kami but ya ka kami ula ai Yohanes kong okun ko himen ko para bayit ha shingoit Bethlehem ka Maria kala panithu ya Jisu yangi but ha lum Calvary Jisu ula panithu ya kami syangi ngola ai ngi kene ka jingai to ka daw mantaga singi kalong ka singi ka bo kraw singi kha jang ne ime te ngimde ban arthatien ngimde ban kuslai te ngimde ban dap daga jingkmen namar ni don ne me ba don rengkat ban ngi mentaru ban suma skeringi ban yarap ngi na bandaga jingi mansinjingi nakene ka daw ngi rake kene ka singi buram ka singi kha jang ka Maria one clan Christmas ni pun kre na do munta ka Maria kan yarap ngi baru beli badan bor pa baru kon baru mensi bakoi don ker